impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Yapheze yashaya yavundla insimbi yesikhombisa sesingenele ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Senguyevela isimilane mlaleli lokubingelelako angaqali aphinza kwemukele kulolu hlelo sihamba naye dokotela mfundisi babe JV Mazibuko qhamuka lapha ke eMbabane Alliance lapho eluse khona naye uyelusa luhlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona mfundisi lishonile la nabombembe angivusele wena mnguni nami namhla siyajabula umdali so uphinze wasabela impilo. Amen. Ngiko nje sila siyajabula nemlaleli siyamamukela lihlelweni siphinze sisho ukuthi sinesivakashi namuhla. Tiyafama nje letvakashi lamavili amabili bese nalesinye make magagula sithi asicathathelane nemlaleli emasu ngoba impilo ithi ngemasu ngaphandle kwemasu ayikho impumelelo. Lamasu ke lesicathathelana kiwo nangawo kulamalanga nginanga emasu ukuthi umuntu impilo yakhe akayihlele atokwati kusinaka sukuma hamba angabe ngiloka tatatela nwa inhloko usikhamele make makagula buqiko ayibuqili buqiko bekusebenta kuze ukuthi umuntu abe indlela yokuhamba. Namhla ke sihamba nababe lapha lo ngithi ngize ngathi nje ngithi ngathi angisiye lo ngitaka ngilokuthi incumbi lamajazi lawa embethe ugcina ungasathi ukuthi kodwa ngiliphi lo tawuli caphuna kepha nje umfundisi Ngomedulu lo phethe libandla le FEA lapha eMalkens. Amen. Kunaletinye inhlangothi ke ekuphileni lapho asebenta khona. Ngomedulu ke lijaha sengendiwa sigatshana ke ukuthi bese ngiyibeka kanjalo. Kodwa nje ngilomunye wamajale ngibabone bakhule embi kwami babuye bakhombise umfutho ebujaheni ngekukholwa baze bahamba bathatha basi noma sebathethe bangatsayiteli baqhubeka kwaqonza kwathi thwi babe baba insika lapha emsebentini welivangeli ngiko nje angekethuki angamangali nase sebamabela ukuthi akahamba awubamba umsebenzi lapha eMalkens. Bebakhuhlelwa ngani labo Ngomedulu ngoba ngiyamkhumbula nje le majala lawa ebekatmisela ngekhola ya futhi uyabona ukuthi nomdibana naye ngisho nalobe kangihlambase abo ngasubona umfundisi usiswa beni bakhuhlele ngani ngoba behlukile abafana laba lamhla. Simelane nemlaleli ekhaya sine sikhule kulingiswa nawe yenyangeni kuqasho ko naw tawukapha ke ukhafule ngala nalulitsengela lokusithi sibonga uNkulunkulu noko mnguni ukuthi bayibambe ngalendlela bayibambe ngayo sebangene ke nasenhlangothi letinenge tekusebenta even luhlangothi ke lekaladiko nalo lwanamhla ngifisa ukuthi angete kunako lobekhulunywa ngumake. Amen. Njengoba make bekakhuluma wabeka into letinhle
bevele le ndoda ke ukuthi ithini iyadini le ndoda na akhululeke nekusibekela tibonelo so cha mina lapha ngifike ngawela kanje ngoba inhloso lena lolu hlelo impilo elikhanya kwakwalo sifuna umuntu akheke ekhalakhe kulonyaka sifisa na uphela umnyaka 2025 kungekabi khona ukuthi umuntu atsubuke esandleni akhanza nganamali 1 2 athi ubuka ukuthi nginani ke lengamane ngithi imali yami ayikho nje na kule ngikwendile kungabi khona lokukhala. Amen. Sikuvusele idlakadla emsakadweni sikwemukele ngase ngaba nawe la ngiphana nje live lakho ngiyalate redweni. Sawubona mfowethu. Yebo Mngoni, siyabonga kakhulu Mngoni, siyabonga la kubuye umfundisi babe mazibuko nemlalelo ekhaya liphimbo lesive Eswatini siyabebukela ehlelweni. Siyabonga Mngoni. Amen. Ngicabanga ukuthi nibhungile naniseta la. Uyibeka nje umfundisi uyishiya lapha usino salukugibela egagasini. Siyabonga Mnguni kunjalo Mnguni siyaluthanza umsakado iBIS sikhule siyulalela kusula lokwasesebancane nanyalo futhi kuhlala ukhona kusithola njalo silalela lethi inhlelo tonke kakhulu letikete ukukholwa tiyasida njalo ukuthi sikhuthade ukuthi impilo siyibamba kanjani lo nje uhlelo siluthanzako ngoba sesemakhaya nasemakhaya kumele siphile lo hlelo luyasiphilisa kakhulu nathi ngithi inhlelo tekukholwa lethi khona so shilo babe umfundisi Mngomezulu lona lobuya lapha eluyengo eceni kwaseMarkets eluyengo Free Evangelical Assemblies si doza malenza ukuthi lekhaya aliphile ngesingisi kulohlangu sesikhulumisa namuhla ngilokuthi lekhaya aliphile kudeda imali libe financially well aliphile alitame kuphila ngalapho likhaya masikhuluma ngalekhaya ke sikhuluma kakhulu ngababe namake nebanifana ke nawo bathi abayisebalandzela ke phana ke labantu lebangibona bambe embili ekutheni lelikhaya litame ke ukuthi liphile ngilabo babe namake lamuhla ke lohlelo lolo sekukhulumisa lenzaba la ukuthi likhaya aliphile aliphume ku ICU aliphume egumbini labagula kakhulu ekhaya kulethi izaba tethi imali aliphume noma mhlambe nasesibhedlela ehlangothini labasewadini njena but igcina lapho khona seligijimako so ngalikhomba sanaliyele likhaya la kaSimelane naleli khaya kaMngomezulu liyaphila imali nesitokhuluma lenza bale ukuthi ke alitame kuphila imalini kona kube kungasilula kepha na kube kubonakala ukuthi lenda kanjani siphuma njani la egumbini lalabagula kakhulu ngoma inkinga yethu sekwaqwala lokho ukuthi na ukhuluma ngemali ukhuluma umuntu osebenzako lophelelwa inyanga kanti ukhona nalongasebenzi kepha nawathi icasha lo munye mhlawumbe na ukhuluma ngenzaba imali uthi manje ngihluphekela nje lo munye uyewakhala ngenzaba ye-school fees usawo nkosami akunamali angazi abantwana bazawubuyela ngane esikole kepha nakugcwele ingomo la khaya kunjalo Mnguni kulenza Jesu ngalenyala ngawenda umfanekiso ngebantu labathathu lebanikwe amathalenta lo munye lasihlanu lo munye lamabili lo munye linye wathi asenihambeni yawusena lapho ethi ngibuye nginhlole le ndlela lebenda ngayo kwabatshela ukuthi indlela babuka ngayo ukuthi kumele bendele ngale banikwe kona iqhaza ukuthi itawuba njani umphumela waloko lebatawukwenda lababili bakhona bawadalisa bawasebenta adala manje futhi lo munye yena wayibeka ecele walibeka phansi waligubhela phansi wathi ngiyesaba inkosi yami itawubuya ingikhanze ngilahlekelwe nangiloko lenginako kepha na kwakusitwe kuya kahambe asebende ngabe kulahleka asebenta abuye apote ukuthi kulahleke ngisebenta Mnguni sitawuthi likhaya kude liphile asitame kusesisebente umuntu wabekwa lapha ensimini lawo weqala lesibalandzela kubo Adam na Eva kwathiwa abayinake lensima abayisebente so ke lokuphila kwelikhaya ngeke sikubalekele lokusebenta ke kuhambisana ukuthi kube nekuhlala phansi nekuhlela nokukhuluma nekubona ukuthi kulendzawo lengikuyo mina ngingasebenta ini lengaphila iphilise labantu kimi iqhubeke ibe insuso ngingahlalele kuyawuqela njalo ngoba uNkulunkulu ungiphile ingqondo ungiphile netandla nalabantu lengiphila nabo ungiphile bona ukuthi
bangaba imarket yami mangasenza ulimi lelo bangaba ngema customer ami lengahamba kuye ngiye kubo ngiyobona singendani sithi ke umuntu akabuke lesimo sakhe athi hlole yena ukuthi yini lengayenda ngala makhona lenginawo ngalithi khasi lenginato nalokufunza lenginako ngingentani ngingabe kuhlala ngigadze ukuthi kumbe ngiyawubitwa kamqashi emva kweminyaka lemithathu nyalo yini lengayenda sitho ukuthi nje umuntu akasebende lokusebenta Mngoni nawe babemwelase asithi akayowakha indiza ayowakha indlu elikhulu kakhulu vele sithi ke phana akabuke lesimo lalapho akhona ukuthi la ngizaweni mine badzinga ini ngingabaphilisa ngani ngobe siyayisithi lithuba lebusiness usuke uqhaqha inkinga lekhona enzaweni nabe abantu badzinga indlu yokuhlala ibusiness ukuthi ngakhetha indlu yokuhlala nangabe abantu badzinga imphuphu noma ibusiness ukuthi mina ngilime ngilokhona ukuthi kube nembila ngigayele abantu ngibathengisa ke umuntu akabuke lapho aphila khona ukuthi inkinga lengayilungisa mina khona lephethe abantu khona ngilenjani nangabe abantu bahamba ngathi imoto lethi ngcolile mina ngingabeka icar wash ngendlela ngibawashele lokho lokuncane lokungena ngelanga noma kungaba ngathi kunqane kepha sekukhona inkinga lengiyilungisako ngiyasebenta nami angihlali ilanga liyawushona ngibe ngigaze ukuthi ngasitwa kanjani ngisisho ukuthi ke kokuqala kube khona lokubuka ukuthi ngingasebendaphi bese ngiyaqala ngilala ngikhona kunjalo Mnguni ngichacha ngingabani ngalokusebenta kwami nabantu labadzinga ngathi kolwa angiyakhe icrash ekhaya Dudani icala khona la ingacala khona lesemthethweni phela ngiyende kahle ngobe abantu bahambisa abantu lababamikisa ku crash lekhashane lo muntu akangahlali akasibuke lesimo sakhe bese uqala lokungaqhaqha inkinga lekhona kubuthi kuyinkinga labanye kuye kube izuzo langa chubeka phila ngayo Mnguni usendele make Magagula sibonelo laba bebashatinswane lapha bashinswane kuloma wagcina hayi khona yathi khona indlu lengente kwagcina sekulesikolo ngalokwenda le daycare kuthi unaka labantwana balabantu manje bayakhula labantwana gcina sekunesikole lokusho sikufuna lo muntu abe naleliso kuthi hayi man labantu bahluphekile hayi angibabhadalise uma uhamba nje enzaweni uhamba emangweni ibanalo liso lelibukako ungabuki nje abantu bahlupheka abantu behlabenyuka abantu bagijima nasikhuluma ngete business ke banalo liso ukuthi ngabe nginkinga bani lokhu lekubaphethe ngakulungisa kanjani mina bese ke lokho kuba ngendlela wakha ngayo ibusiness yakho lotawubona ukuthi yenta kanjani futhi ke siyayisithi Mnguni lapha ebusiness nawe emlayele ekhaya ungakwesabi lokwehluleka ungakwesabi lokuthi ngicale nini yehluleka so uthola ifundo akwabuyi nemali kepha nasifundvo ubuye naso nyaka na uqala lenye yesibili no lelama le noma le yawufuta le noma le yawubangqono kunalena sekusofana nemuntu losangqono lose enyuvesi Mnguni la sasinawe khona so ufele umnyaka wesibili angeke uphinze ufele lesifundo sifunzile ngobe sewukhonile ukuthi ubone siwenda kanjani so ukhanza ukuthi semakhaya singemaswati siyakwesaba lokwehluleka noma sibonana sikhuluma ngale behlulekile kuthi banibani wadama stolo lapha sawa banibani wadama in hour le ngqondo yethu bese mina ngawukhona bengingibani mina le ngqondo yethu isiwayinake kakhulu lokho singabanaki laba baphumelele sithe ukuthi ke kude sitawukhona ukuthi siphile emakhaya sitawuphila ngokuthi asisebenze emimangweni la sikhona noma kusemadolobheni noma kusemakhaya ngikuphi ngangibona ukuthi ngalungisa inkinga bani letawuqhubeka ibe inzuzo ngibe busy ngaloko ukuthi mina ngilungisa lenkinga lephethe labantu lesive ngagcina lokulenkwenda ngokuthuthukisa kuya emaveni lamanye ngaloko ukuthi kukhona lebelithuba lengilibonile lelithuba ngilibone ngibona ukuthi ngasebenza kanjani lokusebenza engakubalekeli lokusebenza kude kudalunga umuntu kumehleleka kumhambele kahle longasebenzi hard usithe make Magagula la nihlala phansi ningumndeni uthola ukuthi mhlawumbe nguwe lona lokucabanga nje uma ukhuluma asiba aqhubeka baba hami ngingakusekela qhubeka nje baba kube bethe njena la akufakako asiqhubeka nje baba uyakhuthatheka yini nangabe lo akayiboni nalento endlela loyibona ngayo wena ngiyabonga Mnguni kukabili lo munye uya angakuboni angayiboni aphinze futhi abe bethe namagama ukukhuthata
lokho ke asikukhuthati kulabantu ngibasikhuluma ngelikhaya abantu lababili abakhuthata nako sithi lokho akube kuncane emakhayeni kepha lo munye athi noma asengayiboni kahle wena lo soyibonile athi chubeka babe chubeka welasa asoyichube sitawuyibona isahamba nathi sitawuyibona kahle ukuthi isisa kuphi ngiloko ke lesikhuthata ukuthi noma so uhamba nayo phambili ube wathi uthi bakhona emva kwami abakathi nje hamba sitawubona ngabe usihamba kanjani lisoloko ukukhuluma kumele kube khona bese isahamba siyakhulumisana ekhaya hey siyayiqhuba lenqola inenet inkinga nahle ngidibonako ngidawudinga ukuthi siyilungise lapha noma ngiyilungise lapha ngishintshe lapha nalapha lokukhulumisana kube khona kugcine sonke sesiyibona kanye ngoba itawuba inzaba yethu yonke elikhaya maliphila litawuphila ngayo lento futhi uma ngabe takwendeka liphathamseke ngaloko ukuthi sikusebenze kanjani lokho so ke umlaleli ekhaya weliphimbo lesive akade ukuthi kumqoka lokuthi noma ngabe ngilomunye ohamba phambili nami lengingemuva lenginaye athi ukuthi cha ukhona ekhaya noma ngafika ngempotele ensihamba ama hey lamuhla ebusinessini ngisesahamba ngadibana nanaku athi hey ncesi babe ncesi make tawulunga nakusasa asingalahli impilo wakufelo bathi ngemva kwendvosa lephumelelako angade ngiboma kungabe akusho ngani khona base kusuke kunamake la ngemuva uyakhwetela welasi simelane namhla sesasi modify leso sisho okay sasilungisa asisasho ukuthi ngemuva sitheceleni kunjani eceleni kwendoda lephumelelako kunemfati okay ngicabanga ukuthi ngoba ngendeka nala ngemuva ngiyayiletela uthi ke kabe kasho wena umfati empeleni bekufanele kushiwo naye ukuthi ukhona ababe losekela eceleni kwemfati lokuphumelelako kunendoda lemkhuthatako kufuna kube njalo nangabe uNkulunkulu anikete mina likhono thide ngiqhubeka akangisekele nangabe umdala aniketelo angumsekele mina singayi ngeke ukuthi nguwe indoda nguwe umfati cha lolo naleli khono akanike isandla sekunene asekele amen ngiyabonga Mnguni cela aqhubeka sithi kude likhaya liphile asifune kuqala lekulengathi ngama small businesses lokhu ibusiness lencane lebukeka incane angeke uyoqala ngakwakha ifactory lenkulu ube ngukake wadayisela kasitolo siyanzinza sakhula kuthine kunasitolo siyanzinza ahambe ngetimoto endlule emakhaya athi nifuna kuthengani uva nje ngehutha ukuthi naso sitolo somoya sesikhona lo muntu loyo lokuthi sithi phethe kanjani sithenga ini kumupha lwati ukuthi ho labantu balenzaweni la badzinga into le kanjena ngibakhele isitolo esingaka enzaweni ngigcine ngibasita kanjalo sitokuthi ke asingakwesabi kuqala ngento lencane asingafuni kuyawuboleka 1 million noma ebhange noma kuphi ngibe ngingakake ngenda info lencane lebuyisa 1000 ngelanga noma ngeliviki noma ngenyanga kepha nasengiphuphe liphupho lelikhulu kakhulu asivume lokuqala ngalokuncane emabhizinisi lamancane lesingakhona ukuthi siwende lapho sitfola lwati lolutawusisita ama sesikhupheka sesikhula noma ingawa lena lengifake lengiqale ngalo 5000 ngiyabekisa noma ngaloyo 1000 emalangeni kulula ukuthi ngiyimethe inyanga letimbili lanyana ngigcine phinde futhi ngithuthuke phinze ngiqalile phasi futhi sitokuthi ke asikutame amabhizinisi lamancane abe manengi noma siyabonana emimangweni noma etinkonzweni noma kuphi sesiyatana ukuthi udlamini udayisa ini semelana uthengisa ini uma ngidzinga lokho ngiyakubani ngimakhenika imoto yami nayinhlupha ngiyakuphi lapho senda lokuthiwa interchange siyatana ukuthi bani unani sitakuthi njena kuyasida ke lokho ukuthi sicala ibe incane agcina incane igcina ikhula iyaseliyengo igcina ikhula seyihambe yaya kamanzini ayavula khona igcine ukuthuthuka iyembabane igcine seyinema branch lamanenge sive sonke swatini ngobe lo muntu uvumile lento kuyicala kancane asingakwesabi lokuqala kancane asingafune kuma 10 weminyaka so ngiphupha into lenkulu engifuna kuyicala ngibe kude uthi ngayicala ngani nyalo angiqale ngaloko lokuncane ngikuvumele ukuthi kuhambe nami likhaya libambisane nakuqeka sibambisane sibone sikuyisa kanjani Mnguni siyaqala ke lento lo mkhiqido sibhekisa aphi
umbani utasilayela ukuthi okay naku sesiqale kuvume nelizulu livume asikafundziswa ngibani ukuthi nasasikhicitile sikubhekisa phela lokho sitophila. Siyabonga Mngone lapha ke nasasongena ebusinessini lo muntu simkhuthatha ukuthi akayofuna lwati lomncane lokuqala lo lwati lokuqala kunembuto othi awuphendule lo muntu oqala ibusiness ukuthi ngubani icustomer lami. Okay, kumele lo mbuto loyo ungayicali info ungakaphendula lo mbuto loyo ukuthi ngibani icustomer lami ngaze ngawuphendula ke lo mbuto loyo angisenayo inkinga ukuthi ngidakukuyisa kuphi sengindawo lokho ngidakusebenza sengivele sengikhona sengikulo le customer lami kepha na uma ngidawu yenta info ngila eSwatini le customer lami libe lisemelika kuthatha ngathi ngiqabanga ukuthi lento yami iyafika kanjani le so lo muntu akade ifunele ukuthi ngibani le customer lakhe la thutane naye enza wena aphinze kanwabe akalifunele customer yakhe ukuthi ngibani le customer lakhe lifuna ini likufuna kanjani lifuna kulethela ngeliviki lifuna ngenyanga noma kanye ngeminyaka alade customer yakhe bese kulungisa lokulaphlelako kuqonzana nalesi idingo sale customer lakhe lalifunako bese lo muntu akayofuna lwati kunethi inhlangano eSwatini hulumende wembube la tingapane data hulumende bo setco nelwati lolunenje lolukhona ukuthi bosomabhizinisi abancane bangathuthukiswa kanjani bangafundiswa kanjani selunenge lolwati nyalo nabo internet bakhona Mnguni umuntu uyangena lapha athi how to start a small business ahlele ekhaya kakhe ngalocingo lwakhe utakuthola konke lokho so lolwati aselufune silithole akusile lolukhulu kakhulu aludinga lama degree lamanengi Mnguni lebeswasekwela kakhulu lwati nje lomncane ongalithola ibusiness ngidayicathuthisa kanjani ngiyente kanjani. Okay, ukhuluma ukuthi nje sicala kancane umuntu na ukhuluma ukucala ibusiness ucabanga nje imali kuthi hayi man ngiyayithatha le mali yokuqala yini lokubalekile ngilothi ube nemali kuqala noma ngilothi ube nemicondvo wale business noma yini ukuhamba embili kumele uhambe embili lo mqondo wale business ngoba lo mqondo shothi njena ngesingisi ngilokule bathi i-business plan business idea ihlangana yonke ihlole konke ukuthi le nto ithanzwa bobani bayithanza kanjena idinga mali lo mqondo kube nawo ndathi lo mqondo wami ungahlangana wonke bese nguwo lo show ukuthi kuze lo mqondo wami ufezeke ndathi ngathi ngibe nemali lengaka angingabi nemali angafuni imali kuqala umqondo wale business ngisede ngoba wonke lokuniketa ngemali lokusitako noma ngabe yilo noma isihlobo noma ngumzalwane kungazi ukuthi angadi ukuthi yini lo lothi angikuside ngayo so lo mqondo kumqoka bese uhlolile futhi ungabe mhle kakhulu nzawo tonke bese uhlolile nangala kusidingo dawo tithini tingcina hamba dawo lengadibana ngilete kanjani ngabe seke ngiyalithola ke lusito sengiyofuna ke imali yekusita umqondo lese nguphekile ngawuguqula ngawubona sethi cha utawungisita lo mqondo lo sikhuluma sisekhaya sikuphi ekhaya singumndeni Mngomezulu namake Mngomezulu usekhaya kini noma ukakho ngoba funa ulakhaya iyendele business itaba yakubu le business itaba yalakhaya noma itaba yamngobetulu nemkakhe kwente kanjani lapho ngoba sekhaya impilo elikhaya kwakho kwalo mfundisi. Siyabonga Simelane ngihlatshwe umqhwele inile ngichazela definition of a business kuthi ibusiness kuhlangabeza sithiko senzawo nami ngithanzile ubuke kuyini leswelekile la Simelane uyathi ukuthi lokho kuqetha lento yokuthi anginamali ngoba labanye ungamangala ngokuthi kude kusede imbombi kulomango kodwa wena ujawu unemandla ungabakhelela ngetigubu lo munye uthola usunesigulumba ahamba afuna elithange ahamba bethela nalishona khona la kaphethe ingihlaba umchwele lo ngaselele no ibutheke umbuto wakho ke bothi ubakuphi lo mndeni lona ukuphi this young family thine siphuma ku society yeBuswati yeMaswati lokuvama ukuthi kube kahle
nawuthatha umfati kulesi isikhathi ukhanda ukuthi umthatha uba la khaya kini kulesi sikhathi ukhanze ukuthi utawuhlala bese uyaphuma kodwa lesiluleko lesingasibeka sicentshe ngathi siyaqonda ukuthi angeke kube uniform lokho ukuthi utawuyenda le business ukuphi kungendeka le business uyende ula khaya kini ungendeka le business ubuyende ukakho kodwa ekugcineni kufuna usibuke lesimo lokho ukuthi sitakuvumela yini uqhube le business yakho angibekise esindweni sakithi noma ungaba netinkuku ugcwale mahoka bengi7 nakungilakhaya kini kunebadali bakho athi sito takho shosi yala khaya manje ke noma ungaba nengomo tibe inkulungwane nathi lasibayeni salakhaya kini badali bakhona athi sito takho ngoba utawukhanda noma uyesibayeni kufuna na utawuhlaba inkukhu ungumakoti uyokhulekela kumaketala so ke kusho ukuthi ke simo lesinjalo asivumi ukuthi uyende le business ngoba utababete icontrol yayo ngoba ibusiness ifuna icontrol so silapho ufuna uthi cekelele okay cha ngiyathemba ukuthi umlaleli uyeva ngoma sidibana nale dinkinga ngalokuthi esikhathi lesinyenti ukuthi wena amazibo awuhambi wena nalo welo lapha egcineni awuhambi wena ngisenisele noba ngithula usengalifosholo la khaya ngoku uyala khaya manje ke kufuna siyibuke lento awuna control mbu na ungana control ngoba nabo mnakeni nabothathe wena but ukuthi kwala khaya ngiko na ungeke nje ube ne control bona uyakuphi sixoxe nemlaleli ngicela ukukunika idlakadla nangabe mhlamba anganobo sokuqedzile yini nemlaleli naye adoqoqa nawe mhlambe abude lapho angabuda khona ngoba uthi uqala kancane singesabi lokuqala kunesisho lesisilo hambo lo makhilometha la inkulungwane qala ngesinyathelo sinye kulanzelele sinye wangafuni lokususa lolunyawo basuda ugcinwa kahambi laleli sehlelweni impilo yelikhaya nekwakho kwalo solo ke indzaba iyokuhlela thathana leluthi lapha kumake magagula lamhla ke sinababe mngometulo ukhona umlaleli lo thina hayi ufuna kuba nasehlelweni ngicela ukukunika umlaleli ithuba sawubona ehlelweni yes Vivi yes mkhaya babembethe usemoyeni lembala kuma economics baye bathi kuze wende lutho kumele wathi ukuthi yini kumele uyikhicite kanjani futhi ukhicitele bani lokuyimarket uthi nje umuntu mkhaya akaphawule ukuthi ingosi yami sisakhuluma nje ngamabhizinisi nemarket akwateke lokuthi kumcoka leso sikhathi ukuthi labantu babe motivated labantu labangiyona bayinde market yakho ekuthenini vele ngalento lo toyikhicita bakhona ukuthi bakusupport ngoba ukhanda ukuthi labanye abantu kumbe kunesidingo salento manje bona basimotivated abakaboni lokuthi bayidinga lento abakaboni ukuthi vele kumele ukuthi babe nayo so siyacela ukuthi letinhlaka vele leti motivate abantu ngesidingo tetinto kwangathi bethi mawenda lowo msebenzi kuze ukuthi ligcine liphumelelele lo phupho lokuthi ufeze leso sidingo saleyo community noma salabo bantu. Siyabonga Mbethe angathi makhona leni ngakuphawula lokusho Mbethe. Siyabonga babe uyakhuthata nje babe Mbethe siyabonga kakhulu ukuthi angene ehlelweni uyakhuthata ukuthi akube khona vele kuba khuthata abantu ukuthi bakube khona bakwendako basukume bayibuka ngalokuphelele leyo business leyo ngesingisi bayisithi yi-paid 60 degree view shothi nje uyifuna nje uyibuke enhlanga ukuthi tonga ukuthi konke kungakwenda kanjani. Amen. Thatha umlalelo seline siyawumela ngone sawubona ehlelweni. Ngiyabusela kuwe Mnguni nakumwe lapha ngabiso sivakashisene e-studio ninjani baholi? Ngalanga siyaphila. Hayi siyaphila kakhulu. Nkosi yami umuntu akaqale ngekubonga laba ngethi moya lase kuphose kutenda sase mina lokuleni kwendako lamhla
njengoba asho nje Nkosi yami umfowethu Mbethe ukhanda ngokuthi labanyeli babe nale fear ukuthi what if ngawuqala ngifaile ke so besingacela nje Nkosi yami ukuthi ekuhambeni kwemalanga nabakithi wena njengoba abantu abadala soqala kubamema kanjena sekabe khona mhlawumbe lo umbukela ngala uhlangothini lwale business yabona le introduction le yenda kona lo mzala lokhona atokhona kususa le fear because labantu banaso lesifiso salokuqala then kunale fear ukuthi what if I fail yasibona lo moya the negative spirit kan in life you always need to be positive utokhona ukuthi na wenda into takho tikhone ukuthi tiphumelele so kuleyo aspect nje kungaba kuqela mhlawumbe kulelo hlangothi then ngese senita embutweni bengingayocela kuba nje Nkosi yami lo giant sala ngiyajabula lo silinga umfundisi cishe na sebandleni kabathi liyayibakhuthathe lo bafaka amabhizinisi ukuthi kahle na ufuna lo ba successful kahle la ebusinessini kumnandi lekhani na ukwenda as an individual or maybe niformishe leyo company noma leyo cooperative timbo leti kanjalo ukuthi kahle nasithi ufuna kuba successful mbamba ube uphumelela businessini ugcine mhlawumbe so imillionaire ufuna lo usutengele wedwa noma mhlawumbe nikwende mhlawumbe collectively timbo leti kanjalo bayathinga nje nato umuntu omdala sitokona lokubona lokuthi emaswati siwaqhathise vele ngoba impilo nyalo seyibika ukuthi kube na more than one source of income kulila on one source of income hey ngathanda uyidosa kamatima ngiyabonga kakhulu baholo. Siyabonga ngalanga mfundisi. Siyabonga Mngoni, siyabonga kakhulu kumlaleli lo shayako. Kuqonza nje nanga isikhathi sethu kulombuto wakhe ukuthi ngikuphi lokukahle ukuthi uhambe wedwa noma ufune bophathina lotawugijima nabo. Impendulo yaloko yehlukene Mngoni, yehlukene kude inye lengathi iconzile lasesikolweni safunza ema pros and cons. A business lokuthiwa ngesingisi sole trader ne business ye partnership ne business ye ngabhane ngaphosential inzathu satifunza esikolweni konke kuyashiyana futhi kushiyana ke nangale business lothi ufuna kuyingena kuyo ukuthi emandla itawadzinga angakanani asengichaze ngithi lena lo icala so uwedvana ikahle kungendeka iphute ekukwenteni ube imillionaire ushiyana ngokuthi ke mulengakanani leyo business ngilongene kuyo kungendeka ukuthi ikuthathe lichi lena lecala nibabili ikahle tinkatayo tiba nasekuqatshanwa nekuthi uma ngabe labantu ningasafaka emandla ekufanana bese lapho sekuthi nehlukane futhi sekungathi senibiyela lemuva lapho ngabe waqale khona lena lenicale inkulu ukuphumela kwayo kuba kuhle sikubona emaphepheni sekuphumela phinde futhi lokungaphumeleli kwayo kube ngilokathi kukhulu futhi so lo muntu akasebende ungaphose uthi kukahle uthi asokuqale kwedvana uthola isifundo kumbe uthwena lo mina lo saqalile ngale uthi asesihlanganzela amajoko sibone singabe lesipana uma sibangaka singenta lokungakanani ke ngakona lokho sesithole ukuthi babantu labafunzile hayi lo munye lo lapha phambili adonsa lo munye lo lena ngobe kuba netinkinga nami ngone lapha nangabe ngemajaha niyakhuluma nihlanganisa lemicondvo labo make babona nje sekuyasetshenzwa ngelishwa ke sekuba khona lo hambako mhlambe wena watshela lo mngakho ukuthi nginemashezi lamaningi lapha mina so sokuyahamba wena sekusala lo lomunye kanti benibophathina imanjani leyo business leyo lobudlelwano sebanjani la sohambile lo business partner wakho kanzi watshela mhlambe nge lo lomnye vele mazibuko bekane limasela lelikhulu kodwa wena uyenga lo mngakho ngalokuthi ngimlo nemashezi lamanyenti la. Siyabonga Mngone ngicela ukuthi nangabe likhaya liphila kahle sibambisana kuya kube kuhle ukuthi babe nakangena emabhizinisini namake akawati nakane ama partnerships la ngene kuwo noma edinkampani noma ekubambisana kwabantu la akakwati ngasingisa ngaphose kuze kuphose kuye lapho khona ukuthi labantu abadane labantu laba ukuthi Mngoni bana babe mazibuko namngomethi bobathathu bahlanganye na ibusiness naye bana 33 na 33 na 33 cha wosiyatana naku akuzameke lokho emathuku yabasita ukuthi nasekuba khona umunye lo hambako sesiyakhona kubona sona bakithi besimathi vele alapha akhona kude utakuthi beyingeyami kanjani njani ngiloko nje lesingasi ngisho ngesingisi ngasi ayibe khona transparency lokusatisana ukuthi kuleya ngina 80% kuleya ngina 20% kuleya kude ngiyabasita njena kude ukuthi nase kuba khona lokwendekako ungathi uthi cha nakule ngagatsa family ayitame ukuthi yayatisane ukuthi yendane Mnguni solo sikulohlelo
impilo elikhaya nekwakho kwalo asibe nawe ngone emoyeni sawubona. Mlaleso Nyamalele. Qhubeka usithinze solo sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo 24061010 na ukhona emoyeni sawubona. Okay. Usenyamalele. Uthike akube nekubhobokelana. Kube bede lokufakwa phasi elitafula. Maye kufa kodwa kulidlapha. Ngoma kusuke ukhanze kuthi kulesi sikhathi basithi nemadoda siyavama lokufihla tindvo. Asungamtsheli konke lo maka. Manje la ngabe ungakamtsheli konke so uyawadingani kaze mhlambe encenye vele yindvo leyo usitha ngisho nalabantwana. Lenza bayibhoboka ukuthi vele ngivumele kanganani ukuthi ngikhokhe yonke lengonyuluka yala ekhaya. Idlakahle. Siyabonga Mnguni. Soshilo wathi hey kufa kudlapha. Lendvu ukuthi usayifihle lapha emva phase letafula. Mhlawumbe usafuna ukuthi asoyipheke uyibone siyaphila yini uyabe sewuyayithula ke kwelitafula kumake nebantwana bayadi kuthi sekunjalo bese kufika lokho yelophathamisako asikudame lokubhoboka Mnguni noma ungasho ukuthi ungathi siyakupheka kona mhlambe after 5 years kuyaba indlu yabe seyivuthiwe kwanyalo kusathi ngathi mina ngibe ngimle ngikhipha imali la khaya ngifake lapha asikudame ngobe kukhona intindlu leti letiba ngemadlapha nokuthi ke lapha phela sikhuluma ngemakhaya ebazalwana lento masiyati nisayithwala la ngemthandazo wonke wala ekhaya ngobe siyati manje nabe sesele ngaphasi sikhathi lesitse ngisho ukuthi iyasala lapha nakushiwo umthandazo wakusihlwa wala khaya yona ngobe ayadiwa kahle asasumlalelo selayinini siyabonga ngolehlelweni sawubona. Yebo msakati. Yebo njani make? Siyaphila msakati njani? Philile sikhuluma namake bani? Siphilile ukhuluma naSamo kaMalinga emakhungutsha. Sambe kwakho. Mina ngisakhanza nje khala lisela umfundisi ukuthi achubeke umfundisi ashumayele lona livangeli. Siyalidinga mfundisi. Amen mama. Hayi la Malinga uyasikhuthatha. Ngicela ukuthi ngitholele omnye umlaleli. Sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona. Sawubona njani msakatini? Siyaphila makunjani wena? Siyaphila nami nje nginalo ukubeka igalelo sisiyabonga kakhulu liyasifundisa lihlelo ngesemabhizinisi. Kuba nje mina challenge ngicabanga ngathi ngiba nayo nyalo ukuthi la sorting vele ngikwesethe imali athi ngalokuthi la maholo vele sekude kakhulu. Noma songathi ngisemafethu abe mnanzi kanganani nyalo sekude lo ngawathenga abantu sebedele manje. So mina lese ngikubuka nyalo ukuthi mhlambe asesifundiseke nangaloku lokuthi sithi import market international like nje labo market aba bekuthengisana import etandla detala lapha emarket Wednesday. Ngibuka ukuthi ngiyabona nje sengibona who stands a better chance usibakhe imali because le import abo icushwa abantu labathi thengise emaveni khale maybe bekulivasi ngiyakalibombile lo market nakafika le maveni balihlobisa abantwana kwalo phize bayibuyisa la kithi sesiyalithenga selidurile thina. Letho letho nje lokuthi ungathi kuya kwetintini nako konke ngathi sengiyona business lekhonyana because mina nje ngika hospitality but so far nangibathe ngiyabuka eMaswati kude letako lama letindlu tethu yabona ungadvethaza kangakanani instead with ama internationals because sifaka labo internet. So ngaba bekukhuthatha abantu ukuthi labasha mhlambe labanye ukuthi asesibuketeni lenza ukuthi singakusabi lokuthi sigo international ima business etuvele swamarket international singabukani sine sodvana because sesehlulekile nyalo ungathi khanza wehlonyuka nemfomfo wakho abantu bangawuthenga noma ungabe itanga 2 rand kanti lo international bangawuthenga abuye sekayilukho futhi mhlambe seyase kadurile but sekathengeka angathi mina nako le ngibokile ingathi noma ngimle nginale le ngibuka kabi impilo yini because kimi vele hayi no la Swatini no shame no hayi. Sekuvile make uyakova na brother Alex. Kwentwa yini edlakadla ukuthi na sibona ukuthi ungasikhamba kahle lokho bese sonke sesifuna kwenda lokho uma sibone lo ngase uyaphumelela yini le ngasiqhukuluda usente lokwehlukile ngona bese ungesilime emahlabishi la sivile ukuthi ayi bani bamthengele okay amthengela bospa uyabona nawe usuyolima lapha
angathi Mnguni ngaphose ngithi angathi noma siseswela lokuba entrepreneurial manje ke selogama lesifana silithole kahle lokuchaza lokho entrepreneurial lokubusiness lengqondo lokwekuthi angingalandzela okwendwe ngivele lokwendwe ngisimelane phela lokho akumane kuntshile ukuthi nami ekhwale engakwenda bese ngiyabuka ukuthi ngenda kanjani ngoba esala senda kanjalo vele sawugcina sithi ibulala sine lehlabishi ngalimixa nga 5 rand lo myathi yena uyakukhatha wena lesa nga 4 rand lo myalesa nga 3 rand sigcina kude lozuzako lapho kusuza lesitolo ngoba ngisona lesicaqhuba sisengisa nga 15 rand so 15 emalangeni so la ngiyaxolisa sichubekele phambili ngakho ke lo mqondo webusiness awube khona sithi hluphe ngawo ngicela kuya umbuto wami-ke lokunye vele ethi ngasikuphendule ebhizinisini ukuthi imarket yami kuphi nangabe lenye imarket ngibona ukuthi ayingilethela izuzo angifune lenye futhi ke lapha eSwatini bathi population yethu lapha 1.2 million kungenteka sithi yakho ibhiziness seyifuna abantu abangetulu kwaloko hamba uyofuna ithi imarket edingaphandle kwalelive ushilo nje sisi lapha wathi kunabo internet ulanza lo mhlaba kulithi lapha dudane lento ngayithengisa ngihleli lapha ekhaya ngibuka icomputer yami angimane le market ngiyifune vele noma bengingaqala la khaya but asengihambe ngiyofuna nangaphandle ukuthi ngingaya kuphi vele kube into lengihlupha ngayo ngathi nje mina shows akawa attend kuyaba nema shows la eSwatini lamanye abe angaphandle imibukiso ngiyabonga Mnguni imibukiso lapho khona afika umbakhangise ngaloko la kwendako naloko akakwende agcine nakevasuna lamanye la khona isikhwahlande kuphi na kuphi afune uyayisithi kakhulu lithola ka comments ukuthi lethane ngalapha noma baka APA lethane ngalapha sitobona singamakatela kanjani lokho akatame agijime lapho vele afune umhlaba lomnengi ngoba thina 1.2 million njena kwendeke singathola le market illimited kanzi ngale emhlabeni sikhuluma ngebantu leba more than 7 billion uthi la khona yena ngalokuthi vele sekungena la kubonga nomshini vele bathole amakhasimende labuya ngaphandle lo futhi ala uthi hayi mancane kakhulu ngalokuthi uyabona nje nawo wenteke ngabomey baqala eminyaka lophelile khamba abantu bekhamba endzaba yabonga nomshini utasike lo mnye mina enkosi yabantu abami ngizalikhangisa phile echansi lami kuya ngale umkhiqido wakhe lo nawuthi nje lo somabhizinisi akawufuna angawukhipha kuphi le market isebenza kanjani yini la ngathi ngasakwende abone vele athi hluphe ngako and siye nakubo set coding bo set coding ngapha ntinye leti ngasithathe nangu lebakusanzako awukulungise kanjena ukupakishe ngala indlela naye lebangabe sebakuthanza ngayo bona okay welas isikhathi sethu siyabonga simelane siyabonga kumngomedulu kusihloniphe abekhona kunento lebengifuna kuyikhuluma lethi into ngigalange speak uthi mhlambe nasingafuna lomunye atokhuluma hlangothi thide lemabhizinisi nekukhuthata uthe anakakhuluma ngomedulu ukuphinze ngemahlandla wathi ungakwesabi kwehluleka ukuphinza phinzile ngithi ke asithi kuyakhashana ukukhulumile futhi ke lokunye lengingakusho lo ngithite unemajazi lamanenge ngiswakhe lo nangabe yamathi swakhe kangwane lo lwati vele lubandi ngiyabonga Mnguni leti ngontonke le tutsinza lapha phela sehlelweni ngeke sithi o phela lesikhathi siyabonga hayi kahle ngikunika kho ema seconds siyabonga Mnguni nababemwelase nemlaleli weliphimbo lesive eSwatini sijabulile kakhulu kuba nabo sitawukhuluma lokho lokunqane nathi lesambuleleke kuko ukuthi sisidane singemakhaya singemaswati likhaya liphile sisebende likhaya lingafi ukuthi banikati bakobalo noma lebe baphila kulo bahleti abasebenzi inkosi ayiqhubeke iside sisabambisana sibo babe nabo make emakhaya bantwana kude ukuthi umnotho welikhaya uphakame likhaya liqhubeke liphile ibhizinisi simelana
hlangabeta sithi senzawo yini nakabe nje msafuna i-business idea sewutholelwa namhla uyilima njani i-business idea impendulo ithi yini sithi senzawo Mfundisi Reverend ungipastor Ngingu-reverend baba. Amen. Siyabonga. Ngidla kahle. Ngicela ukugcina ngale lithi nje Mnguni. Uyathi lokho ukuthi sihlala enzaweni thina bakhona singayisiboni isidingo saso. Qhamuka umuntu wakhashana. Asilethele lento bese singayiboni thina. Sina sosipopolile so badinga naku labantu balapha eluyengweni. Abalethe lokho bajabule baphile basayizaphila bese uthi bona bebakuphi bangakulethi lokho. Asihlale kusihlupha njalo singenda ini wakha ibhizinisi usolve inkinga lesiyibona kwemangweni. Ngiyabonga Mngoni. Reverend Alex Mngomezulu ubuya lapha ke FEA Malkens. Mina ngingivela wasemelana. Hamba nemfundisi Dokotela Reverend JV Masibu. Kuze kwelivikile litaba inkosi nayivumile loyo lovako lo nendlebe akeve lokusho umoya.